insyaallah taala waktu ini magsukuan sin hamo guru kalasan, guru mulia amin dimil kato tanim patumtum waktu ini insyaallah subhanahu wa taala amo kayong mga ulama batak-bago amin masing-masing pa alang ta nagpasusong sin panghati nila insyaallah subhanahu wa taala amoy in tamahinang nato Indoanan sin pagkaradyan pag-akama dahil di hawla na ito insyaallah subhanahu wa ta'ala ang taon na ito sila ini data bialo paragos gatos na sadya ininintay hawla tayo ni katanta na katibingkal sin Pilipinas hindi mga nalatag na yun mula Arab yaputan nila ini dahil na magpalugay tukpan ko Sheikh Asmar Abduradik amin dimil kato taniyo pengajian waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala falyatafaddal syedatuhu masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا رحمة يا أرحم الراحمين. Mahuli mga palanggungon ha kami Islam. Tukbalanta kamo sin sa salamahan. Salaman sin tausulga. Iban sin mga bariman. Alapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala. Hadumini. Murah-murahan. Itukbal ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in gausib ang pagbaya. Ha hikatunay ta in maniu-tiu patumtum. Hangan sin agama Islam. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman si halom sin Quran niya mahamulya. Laung niya wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magkulang maglabiin ma na sin ayat. Indiak niya rendihay ni amunayin nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diak niya in nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpatumtum. Patumtuman in sabarang Muslim. Salta bukun sadya zaman niya sambil marina pa zaman tanyo sambil pahuling zaman. Impagpatumtum sin nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam miabot marikato tanyo. Pagpatumtum ko ya Muhammad karena ipagpatumtum yan makarihil mumpaat hama nga sila bariman. Nabangman kita niyo bilangun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing ha mga sila amuin taga iman, hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala papag-iman, hasupaya magmumpaat ka tutanu impatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran, iban sin nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga bariman, alhamdulillah, in pagpangadji, wala na sadya timubtub balam si madrasa. Di na kita niyo humajat, tumabu, madto palam si madrasa. Yari na kita niyo siud pakabaybayan tanyo. Sin pagpangadji, deng hasabab yan, in kaawam, azaman ini, di na siya mawista amuin. Hika, ini daawa si manu siya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pamaham, in pangadji, in panghindu sin agama Islam,
iyari na si mampay kato taniw labay, dahing hamuin television, atawa ka namuin ay kumbihay ni, sambil na biyahan namuin, misan mo makapila, balik-balikon kitaon, review ko ning pangadyan niyaon, kakitaan mo. Natiud na kuman si manusya, sin mga muslimin bihaon, kay banan, in magpahil-pahil sila, in humati papag-agama nila. Kanin agama Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yari kita nyo halaw man sin agama Islam, na subay na to ini pasambuhon, subay na to ini patattapon din di halaw sin bigi jantong tanyo mabot na paginhawaran tanyo. Inkap tangan sindila tanyo, inkignot ko ibal, sinamo yung ginhawaran tanyo, iban ni itikad sin jantong tanyo amunin agama Islam. Nin agama Islam, di siya makawamuin utuk-utuko na tawakan pikil-pikilun sadya. In agama Islam, timinggil siya ha Quran iban sin sunnah. In agama Islam, timinggil siya hapanghati. Dahil hasabab yan, magsama-sama kita nyo katan, mangadji, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maas bata, usog babae. Dumungog kita niyo insyaallah ta'ala supaya makakawa kita niyo kapaidaan misanda kuman hambuk dua kali mawihan marana to mahinang tanyo paddo man ang kabuhitan niyo. Jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyo na to harumi ni na amo na in paglaku tabiat marayaw panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang paamuhon, aun panakauna topic din kanya sumakawa, bakas na to na lecture ha amuin, ha arisala amin harpiin yaon. Yanda nila, kaya po sa mga Facebook, inshallah subhanahu wa ta'ala na kita na to dakuman. In paglaku tabiat, ibang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nin hikarwa maudu, amuin bis saraw na to harumi ni, amo na impaglaku tabiat ibang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-adabu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Muna, hati hunta mo na bang uning pagyanon al-adab. In adab lang sin mga ulama tanyo, dihilan nila maksud, ibang makna. Huwa ma yahsulu lin-nafsi min al-akhlaqil hasanati wal khisalil hamidati. Hati niya amo na ini mahasil singgin hawaran, sin tiap-tiap manusia, mahasil ni impangadatan sa rayaw-rayaw, iban sifat sa lingkat-lingkat. Amuya timpagyanon al-adab. Na, in adab, impiagbidan iban sinakhlak, inakhlak, amuna in nakatatanom halawm sin manusia. Amun impangadatan karya sa lisim manusia. Akan daon pangadatan mangi, aun pangadatan marayaw. Nain adab, amo na ini in mag-usal sin pangadatan si manusia. Siya in maguno, in mag-manage bihan. Akan na lang sin Ibnul Qayyim rahimahullah wa hakikatul adabi istimalul khuluqil jamil. In kamattanan dalong niya sinunusin pagyanon al-adab, siya na kuno impag usal sin tiap-tiap nakapangadatan sin pangadatan sa lingkat-lingkat. Nalang sinabuk alimi Jurjani rahimahullah, al-adabu ibaratun an ma'rifati ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata. In adab kuno, bangkan niya, dihilan niya mga kamaksuran pagyanon adab, kan Syekh Jurjani rahimahullah, amo na kunuin kabtangan, tungod, papag, ingat, sinuno, singkatan pakaradyaan amuin. Ikasalamat hambuk manusia, dahing hakatan, kasalaan, kasaan. Amuyat pimpagyanon adab bangkanya. Nalusin mga ulama, fal-adabu huwa ijtihadul mar'i fit takhalli anir radha'ili wal akhta'. In adab kuno, siya na in pagmatuyo, paglugto, sinhambuok, manusia. Usog na ka natawakan babae, dahing ha amuin, paglayo niya, dahing ha amuin, hikarihil, sat-sat kaniya, hika, tamak sin pagkataon niya. Labi awalan dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagtinggal do sa hambog din nga mga adab.
wattahalli bil fadail wal makrumati. Salta siya na kuno impaguno in pangari-ngari. Sing kalabyahan iban sing kamulyahan hakatan parusugpatan mo papagkahimu labi aulana patuhan Rabbul Alamin. Na mga bariman, mari kita niyo papangadjian tani harumini amo na impaglako tabiat iban sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari na to pa. Hikatok balin pangadatan tanyo sa rayaw-rayaw. Lako tabiat tanyo sa rayaw-rayaw papagkahitan nyo, parwamaas tanyo, pabagaitan nyo. Pamano siya katilibot tanyo, sambil pamin yun harigbaitan nyo. Illa bi awla iban wajib ingatun sin pakanya ring katutan nyo. Amunin paglako tabiat iban sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na muna mawaya ko magpahati hatungod sinamuin iusaltan yung kitab na inini hambok ding ha mga subject sin online class bakas na mo kaya pangadjian 2 tahon upat mustawa amunain at tarbiyatul islamiyya in kitab pagubos mustawa thalith level 3 amunain kaadab-adaban nahati niya aw niya alop ta kitab nalong sin ka kitab lang si mga kaulaman tayo namin nagsulat sinamin pangadya na kitab ini. Amin hindu nila level 3 mauduhi karwa lang nila awjab Allah Ta'ala ala al-muslimi tawqiran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'adduba ma'ahu. Wiyatib lang niya sinuno sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin doon hatiap-tiap muslim. Hindi lang nila kalagguan, halong pangatayan nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabut na hapag ang malibadat nila, suway ingkatan sinang malibadat nila timitinggil. Hakamando sin Nabi alaihi salatu wassalam, di sila makadjari gumawa ingkitan yung Muslim. Wat ta'adduba ma'ahu, iban na sin paglako tabiat, marayaw ka niya. Nimpa nga subyat, imba yung paglako tabiat, iban sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah ta'ala makakatura kita niyo. Uno pa miyatib ka to tayo mga bariman, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wali itimara bi amrihi, saltain, paragbusuntan niyo, impiang daakan sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno pa miyatib ka to tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, walinzijara binahyihi. Iban, karugalan tanyo, aniban tanyo, tinggalan tanyo, layuan tanyo. Magmari kita nyo, ding hakatan piyang langan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hazaman ini. Matawad na yung kiyatihan tanyo piyang langan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in mawajib kato tanyo. In wajib ini, amin liugos kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuminang sin pakaradyaan niyaon. At tawakan. Tuminggal sin pakaradyaan niyaon. Bang na ito nahinang, aon, pahalatan niyo bang tanong kaya, tinggalan, inwajib yaon, na magdusa kita niyo, patuhan na to Rabbul Alamin. Na, in panangkisi, in pagmari, in pagmalayo iding ha, piyanglangan si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini, wajib ka to si Nabi na to Muhammad, Tuhan na to Rabbul Alamin. Waliqtidaa bisunnatihi. Iban na simpangari hasun na sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hakatan pakaradyaan. Nainsuntat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapag-ibadat. Yan na inunhaw ni sunnat niya. Amin tiranan niya. Amin labayan niya. Amin aturan niya. Hapag-ibadat. Subay kita niyo murul ha. Sunnah si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkukun sa din sunnah niya hapag-ibadat. Sambil hapag-anak asawa. Hapag-dama, hapag-daa mo yung tauhan. Hapag ini da sinamuin
magtatabang alam simbahan niya, panana, sahabat niya, panana umat niya, takdiman simpagda kangkatan, sibu da pagdunya yung pag-akhirat, yawn din dunhaw nin sunna sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mawajib tanyo upihan. Impangan natan nyo, dahil doon na sa kita nga pag-ibadat, umupihan Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil tuy, hapagda pamilya, hapagda tauhan, hapagbiban simpagdaang, hapag sumadjaywan sin mga amin duwaing agama. Yaong din dunhaon in pamandu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin. Ingkaligan na to rakuman humati. Di na kita nyo magtali-tali bangunin hinanguntan nyo. Papagkahitan nyo, yaong nakita, yaong napiaparagbus ka to sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala may yuti'id rasula faqad ata Allah. Yari may ta kita nyo suway magad. Panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam umupi. Paragbuso ni mga piyadaakan niya sa tinggalan ni mga piyanglangan niya. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiw-siw na inday nga kausugan. Atawakan kababayan. Amin nagtaat panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasula. Fakat ata Allah. Mga tuan, mga rayang. Ayaw pa kita nyo nin wala kaya wajiban magtaat pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo. Bakawang Nabi, azaman niya to minabuhi, azaman bihaon, so irase magtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung hukuman niya, lawakon niya sa tamagat siya hukuman si Nabi alaihi salatu wassalam. Akan na in Isa alaihi salam. Banawakon sin Allah subhanahu wa ta'ala hulin saman, bukun na siya Nabi. Bilang siya ummat, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya magad siya pamandu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gamit ka lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inayat ka inalong sin Allah ta'ala sin nakapagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ata Allah. Biyara siya nakapagtaat na si pa Allah subhanahu wa ta'ala. Arasil, bangta, kawaunin lawan sinayat ini hati na isisinway nagtaat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasulang nin Allah subhanahu wa ta'ala, mati mafhumul mukhala pa sinayat. Nakukon, matang palbihaon, matod biyaw timampal panulang yan Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangta initakita-kihon, di makahangkarumang kaadlaw, mataod. Sa kumawa sadya kita ring mga amuin. Panulangi si mga ummat bihaon pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw mahuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumunggo didto hamoy na pagtawagon al haud. Amuin ini tubig si Nabi alaihi salatu wassalam. Maluag dakuman. Intaot sila muin ipagsasawok niya di asintaot simbito na ta silangit yaw. Nakalando inamuin ini takbang sin tubig yaw sisim makainom hayaon di na siya uhawon sa lama-lama jari ni ummad tu pahigat sin tubig yaw minom sumaok sa kalibulaw sin mga malaikat. Law si Nabi alayhi salatu wasalam ummati ummat ko sayan may tanyo yang bulawon di niyo pa inumon. Injawab sin mga malaikat na Nabi alayhi salatu wasalam. Unin jawab wala mulong niya kay ingatan. Hawak to kaw nalawa na rin kanila, tinanay ko rin na rin kanila, wala mo kay ingatan bang ulimpiadya to nila. Inma na, simulang sila rin nga pamandu mo. Nagpaon sila bago, hinang nila ibadat, ang panila iyan, ininiding ha kami Islam sinwairun na kaw. Akan nalong sinabi, wairun na kaw nakapangda. Akan nalong sinabi alayhi salatu wassalam, isiyusin naghinang-hinang ibadat. Wairong din haon, impanukuti na mo, buko na sunnat na mo, lang sinabi alayhi salatu wassalam pa huwarad ay mardud. Iwalik kanya. Bima analitay maun kanya. Nalupasin kabuhi tain waktu tain sangsa ta.
Pagkatuta, amon dito na kita hatungod sinamin kupong sinabi alayhi salatu wassalam yung turi na kita to'y makainom sin tubig at tubulon kita, sambil kita di pinal sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali, imbay ta si malaikat, wala mo kay ingatan bang unimpiyada to si mga umat mo na. Ininirad ha mga sila amin. Mangingindua pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di to'y sila karungukan. Di to'y sila kakitaan. Di to'y ikaduhul kanila bang unimpya ngayon nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di para dito, mga minsan dito ama di pagpangayo ang baraka. Ha? Pagtawasulan dito, akan na makakita ako pagluwakon si mga mutawa. Mayta maghinang langgal sarap patuhan Rabbul Alamin. Bang bahabi makaiyan kita di halupa takya di halupa Pilipinas kaya butang ingkubo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha. So pa ma maray ipagkao si manusia. Ano ko si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ipagkalo si manusia. Misan namin kubo sinamuin hat giwala nila salip pagdustaon pagkatun nila ba? Biuhin nila tahon-tahon. Nasabot taman yung tiyo. Bangkaw madto pakalinggalan kalwa. Karong do. Yadto rito ha, ang sipak kauman, amunain. Ini, utak kambing. Yadto ha taas-taas niya, impagtawakon tampat sintanda. Amunin tanda. Tagkad tuon si manusia tahon-tahon. Bukon giatosan manusia, iwahan manusia magkadto. Magpanaw harap matupataas yan to. Uning kadtong nila, amuin tampat yaon. Magpuno sila magkadto, nabang puno sila rimadto, magdua pa tampat yaon, amunin sukuton sila sinamin halom sin tampat yaon. Amunin magkadyo dyan, ingkabuyanan nila rin diha, hakabuhin nila hadunya. Ha? Bugdanan sila sin masakit, katan. Nabang sila kuno makakaon na maignim biya mga ini, panguhila ka nila sinamin tunggo sin tampat yaon. Ito, kubul sin manusia, bukul kubul sin nabi. Narang ko makakato pa Madina kakita amuin manusia, magtula, mag-araw, magkatuparawda. Na, di ta na, hukumun bang unin alom sin, pangatayan nila sa Allah Ta'ala makaingat. Sabang ang kakitaan ta, nangindura pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inyad to, di manjari, hinamon si Muslim. Bangaw nagyan, inyad to kalungan. Pang Hindu, wala na imamu agama Islam. Nalapatin Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan dia ini neraak ni sabi Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa, bukun yaun tartantukan niya. Ha? Biarasin ayat na kauna, amin nasabut ta, wadhakir fa inna dhikra tanful mu'minin, inyad to, ha? Nasakop niya intao takapanghati amuin. Kaya ingatan niya inagama Islam. Nabiyaw ni makaso sa mga bariman, sambil tabiyaw ni magdarangis ta atabo, may ingat da, lumaylay sinagama Islam. May ingat da sinhukuman sinagama Islam. Akan na makakita ko umano siya, bihawon nagtutumbang ka di. Hapag-agama. Sabi niyo, maingat, inyo, maingat. Kataan, maingat. Sambil niya mga magbubunot lahing hagimba. Maingat na hapag-agama. Naroon tabi ang mga dalilundon niya, hat maginang tinapay pandisal. Maruha, imbang sa paluminang simpandisal, may tari maingat. Kami tarang maun pa tungod pa mamingat kata. Nagkiklaim maingat kata. Inyaon maingat misan di magsambayan, ha? Ianong ko nilaw nga kaingatan mangisuyuin, bunal. Di mo lang nga kaingatan ni nagsambayan sini magsambayan. Hati ni mak susingkap ka nga nito adakala, lagi pa ko ulit ka ni po Allah Ta'ala in ka mo nagsambayan na kuway. Aw lang nga ilmo ko bihay ni. Amoy makasambayan ang kumisan nagpapanaw. Nagdaragan, hataas sa sakatan. Nari, maiyan tabon na lasad to.
Mangkakaon literal meaning sambahayang sin salah duaa. Artinya bang kunangin duaa, nagpapanaw nagdaragan, hata sa sakatan, nakasambahyang nakausumagawa, bukon, amuin, amo man na sinsambangin na ito, literal sadya. Na piamungan habilang dindihin siya Allah subhanahu wa ta'ala farman niya, kul in kuntum, amungan kayo nila ya Rasulullah, in ayatin imiyabot kato tanyo. Na, yarin. Laung sin Allah ta'ala kul, pamungan kanila. Ya Rasulullah. Bangin kaunan niyo, nagbugulat kami kamu malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabiyaon tukasun kamu, inayat ini ayat pagtukas. Tukasun mangisimatan malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyaon, unin tutukasan ka to. Nalusin Allah ta'ala pamungan kanila, katan, saplag na marikato tanyo. Bangin kiaunan niyo matan nagguwal kung malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Sumagawa yung problema rin dihay ni impangasu, malasa rara kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaong kita untain jantung ta, malasa rara kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay wayroon limbang niya. Siya inhataasan. Wayroon sumibo kanya. Impang asuwo, malasa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakat. Malasa kita pa anak asawata. Malasa kita pa pagdunyata. Pasasakatan ta. Pausahata. Inallah subhanahu wa ta'ala nangayo kato tanyong waktu tiyo-tiyo. Hayya ala salah, hayya ala falah. Nangayo kato inallah ta'ala bahagi hata tiyo-tiyo. 1/4 dasin, 1/10, yung kawaon halta mo, isakat. Samay matao din manu siya, hindi magsasakat. Matao din kaibanan, kamusliman di magsasambahayan. Waktu rin piya ngayon sinallahu ta'ala mataasin ang pumin, hayya alas sala. Pag-ubusin hayya alas sala, hayya alal falah. Subhanallah. Tiyawag kita no sinallahu ta'ala paparuntungan. Karina kau papagsambahayan, karina kau paparuntungan. Sa may paruntungan dunya panyalop si manusia, hawak to inbilal na nawag-tawag na masjid. Yung nakidba ni masjid atau kanya maunahan niya, atau akan nga 200 metro rain layo si masjid pawain niya, di misan siya makasadya mag-ail. Di imisan siya makasulog sintamungon niya malingkat iwan makabutang sinamin perfume niya hasupaya siya umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Umawa sin paruntungan. Sa abang taura-kula inalupon niya min pagkain niya manusia dan dihadon niya min kikita niya taura-kula amin malagbukan niya na amin pagyanon magpatahi pa sa sintamungon niya. Dahil doon na mga Jackman, Taylor, Deluxe, yaon natawakan mamisa simbiya mga amin ini formal atayo yaon mabot mga 5 nga ipaminya sambil amuin perfume niya biyahan hasupaya sa dumamagalup ha tao yaon businessman da kula tawakan na kura in Allah subhanahu wa ta'ala makalimat aba dahong magba kalawm sinang karumiwan kaadlaw in pagsulugon tara magsambahayang amu-amura. Minkan dia kita sinallahu ta'ala mangari-ngari bang kita matuna pa masjid. Sumulog sinamin, pantalon marayaw, tamungon marayaw, gamis marayaw, lana mahamot marayaw, tampo marayaw. Bang mo yan siulog, diya matu pa masin nagpahala kita. Nabiyaon, mari kita pa ayat sinallahu ta'ala. Kamu ni makaingat, bang biyari nila sa niyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Inmatan malasa pa Allah ta'ala, dengan mga alamat niya amin pialalawi niya, imparda akan sinallahu ta'ala. Haunahan katan, yaw naunahan niya, yaw naliyuluto, imparda akan sinallahu ta'ala, ha? Babaw niya. Impag dunya niya, yagto ha? Babaan. Impag anak asawa niya, yagto ha babaan. Impag usahan niya, yagto babaan. Impag tinda niya, kataan niya, yagto babaan.
yaon niya lulutuin lasa niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang kamu lang yung matan lang sin Allah ta'ala, in kamu yan bet, matan nag-uulal, malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakita unta kuno. Sulay niyo kuno, fattabi'uni. Agad kuno kamukha ko. Atin niya, hindi nga mga alamat, sinpaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin pangagad pa nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baita rin di ayat ini, fattabi'uni. Alasil, biara kita simbaita, anilawan sinayat, bangkaw di mangagad na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkaw di mag laku tabiat marayuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukun matan in paglasa mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ding ha mga alamat si malasa ka fa Allah, amunin nangangakad ka ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangkaw nangangakad ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamat si malasa kay min Allah subhanahu wa ta'ala. Alamat si malasa ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngarang mo kaya sanin Allah ta'ala, unin jumatu kay mo, yuhbibkumullah. Bang kamu miyarat ka ako, alamat si mala sa kamu po Allah Ta'ala, then dun haon kalasahan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, nakadepende inla sa kato sin Allah Ta'ala, hapagakadta pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakadepende in paglasa ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapagakadta Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimpat sa subutuan, dayang, bihaon, nangakad daw ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau akan siusulang mo ingkaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon pala diyan ini maluag. Di makawahang kalilingkuran. Subay, paglingkuran, malugay, waktu mahawa. Nakalo-kalo ang nga mga kamakulangan, kaguruhan, amuin magbisara, simpag yanong itibaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasabahon nila kato tanyo hamuk-hamuk din nga panagdan sambil pa kahinapusan. Nita, kalagihan tanyo ini, wajib kato tanyo. Bukun ula-ula yung kamuhitan ng mga tiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun. Akan na ayaw tayo luppasun. Sagdaon tanyo to sagdaon tanyo tuod ing kabuhi tanyo rin diha dunya. Ing kabuhi na to piya kari kita no sin Allah Ta'ala pa dunya, wayrun do kayong buat malingkan mag-ibadat. Nabiyaw nag-ibadat ka. Nabang ka wayrun nag-ibadat bihaon, bayta imbaran mo, wayrun mo na daw ati maksud. In mga sila manong siya nawa, pag tuwayron nag-iibadat, tuwayron nila na daw hating maksud. Piyag papanjarihan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ning pag-ibadat, sintiap-tiap umado kayong duhaing. In kasara-saraan sing kanabihan, duhaing-duhaing. Nayari kita nubiyon hauling zaman, umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun aturan tartanto, kato tanyo bilang umat si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita no makadjari kumawa aturan. Sinaturan si Musa, sin Isa alaihi salam, sin Ibrahim alaihi salam. Adapun hakidah, hambuk kita no kata, ni bansing kanabian, ni bansing mga umat na kauna. Biabog-bugan tanin la ilaha illallah. Adapun hakasara-saraan na magtaymangud haama sa duway-duway ina. Nabiyaw na rin kita na zaman sin huling umat, amunin umat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun aturan nakabibid daring hakatan aturan. Akan nabiyaw makaino-ino. Aun din nga mga manusia, in pagamal nila, sin pagamal sin na nakauna. Sambil, aun din kanila nag-iitikad,
In Khidir alayhi salam buhi kuno biha una muni niakaran nila, amin tatakaran nila, amo na impyag buburuhan nila. Sambil kiyatawak. Biyak dalil sinambuk tao yato naggugulal guro. In Khidir kuno makaingat singgaib. Nakagawa na kita niyo. Amo yato yung biya mga piyak dalil ni makadjari kita magingat singgaib magkita-kita. But, asa man ako na to kuno. Narita to makadjari ng undalil. At bukong kita umat yato na. Yari kita umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amilang sin Allah Ta'ala alam sin Quran. Magkulang maglabi na inma na sinayat bangko sa dalawang kaingatan. In pakaradyaan ko kuno dumatong lastak sarto minal khair. Tanto nagpataod na kulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin karayawan hinangon ko. Mingkan magbuka insiki si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaksan bahayang sindum. Sambil nakaiyan kanin asawa niya. Kaya Aisyah radhiyallahu an. Ikaw ya, banaku di naka mamarahi inyam pun kay mo sinallahu taala pardusahan mo nakaunaywan sin nakahuli. Unin jawab niya. May tadi ako manjari ipon sinallahu taala magsasarang sukul kaniya. Hindi kita sama si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay kita mangagad kaniya kung kita mangagad mga umat na kauna. Nabiyahon, aon din nga mga umat biyahon, miya makat sila o tarika sin umat na kauna. Ano ni magyan, magsambayang, makasambayang, misa naglilingkod. Hindi mo ka kita nagruko sujud. Ngayon pagsambayang sin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magruko sujud, magtindog lingkod, mag-ail. Nasulay kita mangagad kaniya. Supaya in paglasa ta pa Allah Ta'ala magunal. Narindihay ni kakitanin nagsakon na limansin, putingan. Napila na yung pag-akal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyunang pila na. Di isahan mauso si manulan kita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyawin kawan balikan ko di na siya mahinang uno. Daawa. Sabab in kasahunalan in panghindo, si maplag na. In mga kamaasan tanyo na kaunayad to ando kailo. Sila in nag-preserve sing ka-Islam in general. Alhamdulillah. Bangbukon pa sa nila, mabiya na kita sin mga tao Cebu. Mabiya kita sin mga tao Luzon. Sa alhamdulillah, in kamaasan tanyo, biyog bukan nila in ka-Islam. Wala kita niyo, nakawa sin Christianity. Sumakawa, bukon bima na, in kamatauran na atawakan kaibanan kakainang nila, amun si man pa'y marikato tanong min sulang na Hindu sinaka may Islam jarihon na to naman. Di na, hatat ka, at imang palakato yung kasabunalan, inyaon, tuway na to, inakawaon. Nabiyari na lang ito ng mga naghinang nakaunayad to, ngayon sila to, pa sila yabutan simpanghati pamando. Mura-murahan, alam sila kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaawam, hasaman nila to, mahinang nila daawa. Ya Allah, wayroon miyabot kamo pa in panghindu. Nabihaon, sambat dako sinambok maasan yung kaina, akong giyatusan na in anak sin iyakan, anak sin siyamal, anak sin tausog, anak sin amin katanbang sa rin diha, Pilipinas siniyad to, himahati sin pag-akama. Nangangati sin pag-akama, hawla Arab. Kagoy mari alhamdulillah on na mamando. Akon abot ning kapuan, ing kagimbahan sambil padaira sin panghindu sinaka may Islam. Ing kay manan wayro na nagbaran sumaka biya nasin amuin tiranan nini, biya nasin mga amuin video ini atawakan pag-live atawakan ipag-aikom in kapupuan ta kaikom karungukan nilang pangadjian misan sila laom simbay nila yari hayniin maguni magdilil pangadjian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nausal ta pamarayaw, inuno, amuin modern technology. Depende sa inyo mag-usal kanya. Kumangi bang, usalon pamangi, dumayaw bang siya usalon pamarayaw. Na mga bariman, nakalukay kita niyo pagpasawa sinayat.
tubos, ulupain, madawhat tanyo, hapag-akat tanyo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hika isa, mabunnan yung paglasa na to pa Allah Ta'ala, salta kalasahan kita nusin Allah Ta'ala. Hikarwa, wa yaghfir lakum dhunubakum. Ampunun ka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkatan simpardusahan niya. Wairun dukain, mangangampun simpardusahan, tunggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wairun limbang niya. Akan na, mangko magtaubat, direct na ko to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw ta na singuran, impagtawad si mga sila amon tabi ayaon, Christian. Magtuo palawom sinsimbahan ang bilik-bilik dito. Pag-uong siya to rito nagtatawa ka din pari, na i-confess niya rito indusan niya. Nalong sin pari, yampun na sinallahu ta'ala yung palusahan. Ito nga, so yung sinagbayta kay mo yampun sinallahu ta'ala yung palusahan. Impagtawbat, direct pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na maglagi, hisiyo-siyo. Ha? Pagtawbat na kubaran-baran mo po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon mga aturan niya o mga syarat niya katanbihan. Ha? Ini naon da. Dahil nga mga kaalimantan yung kakuruantan yung mamisarakan eh. Kaya yan inikatan, bakay-bakay yung bihan. Wallahu ghafurur rahim. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha? Baing ampunun, baing lasahun. Law si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, law niya, inna qiyam al-mihdati wat-thana'i alayhi wat-tawqiri lahu sallallahu alaihi wasallam qiyamud dini kullihi wa suqutu dhalika suqutud dini kullihi. Ha? Law si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, paulaw nga sinhambuok Muslim atau kan tiap-tiap Muslim. Then doon kanya pamujihin niya, iban pananglitin niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban panglagguin niya, inyaon law niya pagpatindog sinaka mahakatibuukan. Na apabila kuno yun sukutu dhalika, bang yung kuno tinggalan sin tiap-tiap Muslim, sukutu ad-dini kulli. Biya nyara yunu, biya ba hiyantakin agama Islam. Liharakin agama Islam. Nadari na mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pamanga amuin diagbusan sin paglaku tawiyat iban si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga paglaku tawiyat kaniya, amuin miyajib ka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hika isa, amunain hubbuhu sallallahu alaihi wasallam. Amunain lasahun na to Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasin paglasa na to pa Allah Ta'ala, inhi karwala sahun na to amunain Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nga kataan lalasahun. Puasin Allah Ta'ala. Lasahun tanyo rin kanina iwan ama tanyo. Akan na yung mga kasahabatan na kaunayad to, hinipagpamungila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law niya pidak. Ha? Allahu Akbar, Allah. Ikaw lang yung ganti maumaas na mo, ya Rasulullah. Labi ikaw lang niya rin si maumaas na mo. Sorry.
na mga bariman, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, do kailo na magmaapta kuman kamo. Miyabot nin waktu tanyo, kalukol inshallah subhanahu wa ta'ala, makontinue tanyo ha waktu balik, o na kuman pagbalikan, na rin din na sa tumubto bin mga patumtum harumini, murah-murahan, alam kita niyo parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, kataan, iwan alam hidayat, salta ini patayon kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala kata alam sin ka Islam wa subhanakallahum bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.